Ja sam Jasna Baltić, nalazimo se u muzeju na Tjentištu. Ovdje su moji rođaci poginuli, moj deda Baltić Nikola i moja tetka Baltić Ljubica. To su na seznamu mrtvih, padlih na bitki na Sutjeski. Oni su na popisu boraca 7. banijske udarne brigade koji su poginuli na Sutjeski. Moj otac Milutin Baltić, rođen u Donjem Selištu, i njegov otac Nikola Baltić i moja teta Ljubica Baltić su svi rodom iz Donjeg Selišta. Moram reći da su bili svi Baltići, 10 Baltića, pripadnika 7. banijske udarne brigade i svi su poginuli 1943. godine. Od 10 Baltića poginuo je moj oca, njegov otac Nikola Baltić i njegova sestra Ljubica Baltić. Naš otac nikad nam nije previše govorio o tragediji svoje familije, možda zato jer nas je htio sačuvati od strahota toga rata koji je bio užasan. 7. banijska brigada je odlikovana ordenom narodnog heroja i 7. banijske brigade je 16 boraca koji su narodni heroji. Zašto se uvijek vraćamo na takve strašna mjesta, spomenike Drugog svjetskog rata? Zato da nikad ne zaboravimo što je bilo i da se to nikad više ne ponovi. Nažalost, moj otac nas je odgajao da rata više nikad neće biti, ali rat se ponovio, taj zadnji rat na području naše bivše domovine, i bio je strašan. Sretna sam da su moji roditelji bili partizani i da sam odgojila svoje dijete u tom duhu. A kaj bi rekli, danes bi nekateri radi partizane razglasili za kriminalce, vse tiste, ki so obsodovali za okupatorje pa za junake. Da, žalosno je zato što je nova država Hrvatska nije previše poštivala partizane, isto tako i Slovenija u kojoj sad živim, i mislim da je to velika greška. Narod koji nema povijest, koji ne poštuje povijest, taj nema ni budućnosti. Najstrašnije u toj cijeloj priči oko familije mojega oca je da je moj otac isto tako izgubio u Drugom svjetskom ratu majku i sestru koje su njegujući tifusare u svojoj kući u Donjem Selištu umrle. Kad je došao godine 1945. u svoju rodnu kuću, tamo ga je dočekao samo mlađi brat i mlađa sestra. Taj užasan Drugi svjetski rat ostavio posljedice i na mojem ocu, koji nikad o tom nije previše pričao, ali smo mi djeca, i sad dok je bio stariji, znala sam ga slušati po noći kad je imao more i vikao: "Djeco, djeco, gdje ste? Izgubio sam djecu u šumi." Nije previše govorio, ali ljudi koji previše ne govore i koji nikad ne plaču imaju jako duboke emocije. Ja mislim da su njegove emocije bile preduboke.